Rekchanai Tangmai Wildlife Week 2024 le Kariang Naina DFO Bisnupur Waikhom Roma Wairi Zailau Mai Bangkhau Bisnupur Divisional Forestry Lenglau na anti-poaching campaign tat kai kan thai Rai Mai Suna Bisnupur Range Kausuna Thaubal Khoizuman Ngaikhong Khwasibai Akhani Moirang Range Kangsuna Hubala Ningthaukhong Khauba Mai Praja Kagwai Khau Kandi Kabambai Churui Gwangmai Akhani Anu Kandi Khauba Mai Thaurai Khauring Khauna Kagwai ta Preserve Sukhang Tumailuan Khau Awareness Camp Khaubam Lokanai Inbu na Lotak Pat Inkwai Me Khau Anti-Poaching Campaign Tat Kai Puniye Tuna Sakanai Thaubal District Lung Khaunai Mai Private School Rekcharuk Napadai Khori Gwangmai Maikin Kagwai Rui Education will be the only way to ensure to my ladun bangkhau that kai mai mung khautai Deputy Commissioner Thaubal Ahanthem Subhas Singh Private School Development Council Jong President Akhani Journal Education Officer John Kathum Kaniuri Kamung Bampi Kamung Kaipau Akhani Chakwang Bampi Suna Kamung Khawang Gazaw Lokane Kamung Khotai Private School Development Council Bangkhonai Mai School Kagwai Kuri Best Teacher, Best Student Twangswan Tilaw Kanay Akhani School Founder Kagwai Khang Mementos Tilaw Kanay Mbu na Student Kagwai Ri Activities Azu Mi Lilaw Kanay Kamung Khotai DC Thaubal Ri Sakan Mekutho Government School Kagwai Khang Jal Jivan Mission Bangkhau Water Supply Gwangkahau Kanthay Haikum na Private School Kagwai Khoni Water Supply Nai Khang Karam Puniyay Tuna Sakanay School na lawriba thogam si maruena ekoi Thawal district di ekoi yam thagat ningai ni Thawal district si ekoi education gi hiram sida yam sakhok se ningai ni ekoi private ki school sing su aduga government ki school sing su ani maksi yam phajana ekoi performance yam phajana chatpa adugumba mina yamna atopa district sing na tamjaningai oi ba adugumba system mama education system mama ekoi Thawal district di lai hainani district administrator amo ini shana lojai madugi damakta aina masigi achowat khudang lobiriba private school development council ku su aina thagat ka phungdok chari amasong ekoi gi JDO masama ekoi government school gi budi mai tawam thokani abiba adu mi khudi mangna mangon sinari ba thabak si tawbana te hairi badu kamon na thawa yaw badagi ngasi district sida leiriba ekoi government school sida su magi improvement laiba mayam se ekoi na appreciate tawam thui haiba simai thamjage Ingtaw naga mai chana puna ka khau suloi sutiat mai suri sunaba mai chuncham latcham mangnaba mai luan khau Naga Christian Forum Manipur Akhani Longmai Area Churches Fellowship le Kariuna Longmai Tong Baptist Church kau asai meeting tatkai lokan thai Kamung Khotai Longmai Area Churches Fellowship Bangkhonai mai Churches Kagwai Tong Pastors Deacon Board Akhani Christian Leaders Kagwai Gwangzaw Lokane Kamung Khotai Chana Puna Ka Khau Chuzang na Khatle Khata Inzian Kadan Bam Khang Tumai Lam Khau Akhatni Kalambai Bai Mai Azu Khau Speakers Azu Risalaw Kane Integrated Mission Project Action for Community Transformation Akhani Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Ri Lenglaw Mai Awareness Campaign Akhani Chunchai Mai Mikhau Si Mai Akhani Gansu Gandai Tingkum Rekcharok Hian Kan Mai Nun Khang Hearing Aid Walking Stick Wheelchair Tricycle Knee Brace Spinal Support Akhani Bai Mai Pot Azu Kamung Khotai Zanpat Maimung Longmai Multipurpose Hall Khautat Kai Kanthai Kamung Khotai Hill Area Committee Chairman Tinggang Lunggang Mirui Kamung Bampi Dr. Jet Ka Mai CMO None Rui Akhani District Social Welfare Officer Singup Lung Thai Mai Kanai Rui Sakwang Su Mai Bampi Sun Agwang Gazaw Lokane MLA Rui Sakan Mai Gyutho Anu mai gwai na mai gan khatta inkha lo mai luan ko hai inthuk na la kho panti kho mai akhat khang inkha lo mai tu mai hai ta ni bui thawei akhani ragwang ri anu ta panti ragai mai tilaw ba mai ka gan kho lunggut na tan kho tun asa kan nei hinbu na thakup mai miku mai pot ka ge nai minai thai department kho ti thai gwanglaw khang ni sa kan nei Use Heart for Action to my ladun bangkho World Heart Day 2024 le Kariang Naina Lungthu Laina Azu Kuri Kan Ngam Khang to my luan khau NCD Cell
District Health Society, Chandel Rui World Heart Day, Kamung Julanay Pinaching Village Community Hall Chandel Khauta Kaikantay. Kamung Khautay Lamthaka Misil Charanga, APM, NCD Chandel, CMO Chandel Rui, Kamung Bampi, Dr. L. Diven Singh Rui Kamung Kaipau, NG Virnandra Rui Sakwang Bampi Suna Kamung Guang Kazao Lokanay. Kamung Khautay MO, Asa Worker, Nam Jong Kapi Kaga Kagway Guang Kazao Lokanay. Awareness Camp Khautay BP, Diabetes Akani Jai Test Kazat Azu Ni Insana Sulaw Kanay. Income Khau, District Health Society Rui Football Match Hai, Diwa Charai Tough Ground Khauta Kay Lokanay. Kumbi tuang SDC office mai tau lau thei tu na khwai kham lau na nim kan mai kam Rahul hai ka khwai ma gai October ru lung khau pat lau da mai ge thai tat mai hesitation azu ta kai puni tu na kumbi praja ka goi re sa kan mai na ramanga slogan azu ni kumbi bazar khau kau kan thai cham mai nun khau mai ra pai bi akhat re sa kan mai kyu thu mai kam Rahul hai mai gai mai chabwane ka khwai mak mai akhata jail khau lau mai hai lani magai tuna sa kane asida mara sunglai lai da mara lai haidana ma bu ji enda thambiri ba se ngasi mera pai bi sangthan club na haron akhoi mayam na sungja yaning de mara lai ba mi phau mara lai ta mi thadok piu mahagasi kanano karino hai ba se mayam jina loina khangbang misang ni mahagasi akhoi gi lamdam sigi akhoi kumbi kendragi yamdam sigi damakta future gi tumgi zumbi wagada ba angang amabu mangonda maran su lai ta ba adida maran pisal la kan da government ni property amada se nei hai ba gi damakta mahapu maran lai hai na akhoi government side tegi ama pu jienda thambi ba se maira pai bi ade club sangthan satra naharon akhoi gi magai degi sunja ya janing de aduna mara adu athuba matam da mahapu thadu pi waina khoi maira pai bi club sangthan satra naharon mayam gi magai degi hanan haijari ngasi kumbi baja sing amadi kumbi yu ching buchin na press ki khuthang da pali ba sarkar amadi langakta karigumuna khalna janingi madudi September gi tang kuntaru numita kumbi SGC mai tha ka ba mai leina na Rahul mai kam singbu phajin ki ba kumbi praja mayam amadi kumbi yu ching yaning de Rahul mai kam thadukpiyu tang tara pung mari phawgi manungda mai kam Rahul singbu condition amta leitana thadukpiragadi kumbi praja sing amadi kumbi yu ching akoi bata leiba kumbi praja sing na akan ba khongjang jangthilagani World Mental Health Day 2024 le karyang naina prioritizing mental well-being for healthier tomorrow to may ladun bangkhaw makam hospital akhani research institute releng lona asai makam hospital khawtat kai kan thai prioritizing mental well-being for a healthier tomorrow to may ladun bangkhaw counseling psychologist akhani career counselor Dr. Dinsi Bo Pamai tau inner ray healthcare co research takai na ba may ray may goi na khang din chui lo kanai Inbuna Drugs Treatment Specialist, RIMS Department of Secretary, Dr. Gina Vadingtoy Rini Latsalaw Kane. Kamung Khautai Dr. Azin Maringmay, Akhani Dr. Goinung Liu, RMO, Makam Hospital and Research Institute Kanyuri, Sakwang Su May Bampi Shuna Guang Kazaw Lokane. Makam Hospital Tung Manager Zang Singrung Kapmay, Doctors, Nurses, Staffs, Akhani Bai May Azuri Workshop Khautai Guang Kazaw Lokane. Ghari Khunai Mai Helping Hands Group Academy Kawarden Suba Mai Sagol Sam Linin Katingkum Chuit Nacharok Thailaw Mihai Lumsi Lumai Thiak Khau Thailaw Mihai Concerned Authority Reside Milung Khau Tan Sinthau Lana Than Thiak Milam Thaipat Khang Akhani Kakhoinai Mikagwaida Dandi Tini na Day to not Joint Action Committee Against Suspicious Death of Sagol Sam Linin Tuang Convener Sagol Sam Gambir Singh Resakanay Tatkat May October Chachat Lautuan Khong Suku na Minute Regday Pangu Zang Khau Helping Hands Group Academy Tuang Campus Khau Riang Thengloi Lobam Thay Tuna Academy Tuang Authority Re Kai Khut Mi Khau Ti Thai Guang Lau Tong Ngay Haiba angang asi ghari da leiba hai sai ji academic ta wardel oina pujaraga madu apikpa chemong khaduna imung manu pujaraga yamna chamni hingjaba angang amani abu tawbudabu laibak thibadi khangudana ngarang asi akoigi school lomdagi hai mara puriba wardel puriba school lomdagi adusu maigi apokpa mama pa family da nataba atoba saita haiba angang asi heng toga thori yaraga leitre aina pau pibirak pagi matuina adu odi phare leigidaba de body adu masa kaimdu sokpi ganu aina imung manung de jo koi pau pijagi bini adu gi ona taina bada akoina
imung munu chapa matam didi asi de body asi lamai da taraga hori ya le ju khangde yan de ju khangde yamna chingna ba misi amada mo amda leiramba masi akoi yamna chingna bena maram oraga asi ba sigi asi bida mihar pa sida chenari ba mihar pa asi athuba matam da government gi saita haijening baje lakliba date 11 gi manung da puthoktragadi mihar pa si puthoktragadi akoi manipur da leiriba CSO sing mayam ji mara pai mayam kusamnaraga akan mong da makhan makha kaya gi education tawakani haibji sarkar gi puning chingchari ado aroi bada akoina GSina lepiba hire haragadi akoi mihar pa si puthoktibo dead body logjaroi amadi akoi gi date 11 ji manung bongda puthoktragadi akoi ngasai mamang da haigiba maina akoi manipur da leba CSO sing kanggu mara paibi makha makha kaya gi khongjang changjilaga habse media gi mating lorga asi wai asi kadang thamjage Sagol Sem Lenin Thailo me lam khau October ru na khat lung khau than thiak mai lat lam Manipur government ri phupat khang sa ka nei cham nga lo the